Hello guys, ikaze nanone kuri YouTube channel yanyu utuntu n'utundi. Uno munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abantu 10 barinzwe kuruta abandi ku isi. Niba ukunda ibiganiro tukugezaho, reba ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Waba wibwira ko urinzwe cyangwa se ufite umutekano uhagije bitewe n'aho utuye cyangwa se n'umuryango uturukamo. Ariko kuri rutonde twaguteguriye uratangara cyane kuko hari abantu barinzwe kandi bafite umutekano, barindiwe ndetse banacungiwe umutekano ku buryo buhambaye ku isi. Ku mwanya wa 10 turahasanga igituro cy'umugabo Vladimir Lenin cyangwa se imva y'umugabo Vladimir Lenin ndetse n'umubiri we bwite mu gihugu cya Russia. Ni umugabo wayoboye abarwanyi b'abasoviete mu gihugu cya Russia. Agira n'uruhare runini muri politiki y'Abarusiya ndetse n'impinduka nini muri politiki y'Abarusiya. Igituro cye ndetse n'umubiri we bikaba biri ahitwa Red Square. Akaba ari igituro rero kirinzwe amasaha 24 ku yandi. Iruhande rwaho hahora polisi ndetse n'igisirikare gihora gicungereye umutekano. Abasirikare barasimburana amasaha 24 bareberera ndetse banacunze uwo mubiri w'uwo mugabo. Ku mwanya wa 9 rero turahasanga umufungwa cyangwa se umunyabyaha ucunzwe kuruta abandi ku isi. Uwo nta wundi ni Joaquin Guzman, uzwi ku izina rya El Chapo. El Chapo hari abamuzi nk'umujura, hari abamuzi nk'umucuruzi w'ibiyobyabwenge, hari abamuzi nk'umwicanyi. Uwo rero wakunzwe kuvugwaho gufungwa ndetse akaza no gutoroka gereza bagiye bamufungiramo. Mu 2016 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zongeye zikamufata, aho yajyanywe gufungirwa muri gereza ya Manhattan, ahacungiwe umutekano amasaha 24 ku yandi. Igisirikare kimurinda nacyo kirinzwe n'ikindi gisirikare. Ahari muri gereza, aharyamye no munsi si hararejo, nukuvuga ngo buri munsi bamuhinduraho kuryama. Niba yaraye mu kumba kamwe no munsi, ejo arahindura akarara mu kandi kumba kandi gashyashya kadahuye nako yararimo. Mbere yuko agira icyarya cyangwa se agira icyahabwa nk'ifunguro, hari imbwa zibanza zikareba cyangwa se zikarya zikanasuzuma ibyo byo kurya agiye guhabwa. El Chapo ararinzwe kandi acungiwe umutekano ku buryo buhambaye, ku buryo nawe ubwe yabigarutseho avuga yuko uburyo arindiwe umutekano cyangwa se uburyo acunzwe bihambaye cyane ndetse kandi bikabije. Ahamara amasaha 23 acungiwe umutekano mu kumba kiwe, ndetse kandi ahasohoka byonyine agiye guhura n'umunyamategeko wiwe. Ntiyemerewe guhura n'umwe mu muryango we ndetse n'abandi bose bifuza kumusura. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga perezida urinzwe kurusha abandi ku isi, Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Vladimir Putin rero akaba arinzwe ku buryo buhambaye, ku buryo n'igisirikare kimurinda cyangwa se ishami risinzwe kumurinda nta wuzi imikorere yabyo cyangwa se inyandiko nk'uko bavuga ngo aba nibo bashinzwe kumurinda cyangwa se iri tsinda rivuye muri batalo niryo rishinzwe kumurinda. Vladimir Putin, itsinda rishinzwe kumurinda nta wuzi ngo rikora rite cyangwa se inyandiko ndetse n'amabwirizwa rigenderaho. Ku mwanya wa 7 rero turahasanga umuyobozi w'ibigo byikorera cyangwa se inzego zikorera urinzwe kurusha abandi ku isi. Uwo nta wundi ni Mark Zuckerberg, umuyobozi w'ikigo cyikorera cya Facebook. Uhereye rero mu 2015 Mark Zuckerberg akaba amaze gutanga yarenga miliyoni 20 z'amadolari mu gucunga umutekano wiwe, aho miliyoni 7,300 ari amafaranga yonyine yo gucunga umutekano wiwe bwite, yaba mu ngendo ziwe ndetse no mu buzima bwa buri munsi ahakorera, ndetse n'ahandi atanga akayabo k'amadolari mu kurinda n'umutekano w'ikigo kiwe Facebook. Umubare w'amafaranga rero ukoreshwa mu kurinda ndetse no gukurikirana umutekano w'umugabo Mark Zuckerberg nibyo bituma aza ku rutonde rw'abayobozi b'ibigo byikorera barinzwe kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga igikomangoma kirinzwe kurusha abandi ku isi, umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza, aho bivugwa yuko we n'umuryango wiwe barinzwe ku buryo buhambaye,
aho mu 2010 byavugwaga yuko hatangwa arenga miliyoni 100 z'amapaundi mu buryo bwo kubacungira umutekano we n'umuryango wiwe. Ibyo rero bikamuzana ku gikomangoma kirinzwe kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 5 rero turahasanga umuyobozi w'idini cyangwa se itorero urinzwe kurusha abandi ku isi. Nta wundi akaba ari Papa Francis, umuyobozi wa Roma, ndetse kandi akaba umuyobozi w'idini rya Katolika n'abayoboke ba Katolika ku isi hose. Papa akaba ari umuyobozi urinzwe kurusha abandi ku isi hose mu byerekeye n'amadini cyangwa se itorero. Ariko mu bugaragara cyangwa se mu bigaragara, witegereje kubarinda Papa, ni abantu bahora bambaye imyenda isa nkaho ari abarinzi cyangwa se ingabo za kera bitwaje amacumu, ku buryo udashobora kwibwira ko bashobora kuba barinda cyangwa se bafite ubushobozi buhambaye nk'ubwo bavugwaho. Gusa bivugwa yuko abo bantu nubwo bagaragara muri iyo myambaro, nubwo babonanwa izo ntwaro z'amacumu, inyuma y'aho ngaho habayeho igitero cyangwa se Papa agabweho igitero, bivugwa yuko hari imbunda zikaze ndetse n'ibikoresho bikaze bya gisirikare biri mu bubiko byakitabazwa igihe cyose habayeho ikibazo cyangwa se hakenewe uburinzi buhambaye bundi burenze ku busanzwe igihe Papa agize ikibazo. Ku mwanya wa 4 rero turahasanga umunyagitugu urinzwe kurusha abandi ku isi, Kim Jong-un, perezida ndetse akaba n'umutegetsi w'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Nk'umuperezida tuzi neza yuko benshi baba bafite itsinda cyangwa se batayo ishinzwe kubarinda mu buryo bwa gisirikare busanzwe. Kuri Kim Jong-un si uko nguko bimeze, kuko afite abarenga 100,000 abasirikare bashinzwe kumurinda ubwe, bahabwa amabwirizwa ndetse bahabwa n'amategeko biturutse ku giti cye. Kim Jong-un ni umwe cyane mu bantu bagarutsweho gukoresha ubutegetsi bw'igitugu, aho kandi abo basirikare nabo banamufasha mu gihe ashaka ikandamiza cyangwa se kugira ibyo ahindura mu baturage batumva neza. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga ibyamamare birinzwe kurusha abandi ku isi, Beyonce na Jay-Z. Ni ibyamamare bombi ndetse kandi bakaba n'umuryango kuko bashakanye byemewe n'amategeko. Baza ku mwanya wa 3 rero nk'ibyamamare birinzwe kuruta abandi ku isi. Ni nyuma yuko Beyonce ubwo yari mu gitaramo muri Brazil, uwari umufana cyangwa se wari uri mu bafana yamukuruye mu buryo butari mu mutekano. Nyuma yaho Jay-Z nk'umugabo nibwo yafashe icyemezo cyo kongera umutekano, aho yafashe ingengo y'imari ingana n'amafaranga miliyoni 4 z'amadolari mu buryo bwo kurinda umutekano wabo bombi, aho yongereye abamurinda, aho yanahaye akazi abagera kuri 5 bahoze mu gisirikare mu buryo bwo kongera umutekano wiwe. Abo rero nabo bakaba baza ku mwanya wa 3 nk'ibyamamare birinzwe kuruta abandi ku isi. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuherwe, umukire, umunyemari urinzwe kurusha abandi ku isi, Donald Trump. Perezida n'umukire cyangwa se umuherwe mu buzima busanzwe, Donald Trump akaba ari uza ku mwanya wa 2 nk'umuherwe urinzwe kurusha abandi ku isi. Donald Trump mu busanzwe akaba barirwa amafaranga angana na miliyari 3 na miliyoni 100 z'amadolari. Nibyo koko witegereje cyangwa se urebye aho Donald Trump ari cyangwa se aherereye, bigaragara ko arinzwe kandi acungiwe umutekano ku buryo buhambaye, ariko ibyo byose binajyana n'akayabo k'amafaranga. Urugero, Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yaje asimbura, hagendaga asaga miliyoni 16 z'amadolari buri mwaka mu buryo bwo gucunga umutekano we. Bitandukanye cyane na Donald Trump, kuko nyuma y'ibyumweru bikeya cyane akigera ku butegetsi hari hamaze kugenda yasaga miliyoni 29,400 by'amadolari. Nyuma yo guteranya ku mwaka wose mu 2016 byagaragaye ko uburinzi
ndetse n'umutekano wa Donald Trump n'umuryango utwara saga miliyoni 120 z'amadolari ku mwaka honyine. Ayo ngaya akaba saga n'amafaranga angana n'imyaka 8 Perezida Barack Obama yamaze ku butegetsi ayoboye. Ibyo rero bikazana Donald Trump ku mwanya wa kabiri nk'umuherwe ndetse n'umutegetsi urinzwe kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umwana w'umukobwa w'imyaka 12 urinzwe kuruta abandi ku isi. Uwo mwana w'umukobwa akaba ari wo mu gihugu cya Ethiopia, Addis Abeba. Uwo mwana w'umukobwa rero waje guhunga ubwo yahatirizwaga kugira uwo babana nawe mu bagabo bagiraga kuri 7. Hashize icyumweru abuze, yaje gusangwa mu ishyamba aho yari atuye ari nyuma y'icyumweru cyose arinzwe n'intare zigera kuri 3. Byavuzwe yuko izo ntare kandi zari zaracitse ubwo zakorerwaga ubuvuzi. Uwo mwana w'umukobwa rero bivugwa yuko intare zishobora kuba zaramuretse cyangwa se zitaramuriye, kukuba wenda se yarariraga cyangwa se nazo ubwazo zarabonye ko ashobora kuba ari mu kaga, cyane ko bivugwa ko igihe kimwe inyamaswa zihindukira nazo zikagira neza kandi mu buryo butangaje. Nahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu. Niba wagikunze ukore like kandi nakwibutsa kureba ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Channel yacu n'utuntu n'utundi nakagaruka. Ciao ciao.